Badwam kase no fe ne yemfansi ha yeda mo asepa da mo ase bebre ahomachin wasori atie kase no okọ erade mfa nkomra sombie mu maye ne mom so wo mre nso ahwe live on Facebook/Adom TV Honorable Bismarck akwesensia enso ejina ne na so den o senata de we dia na hum se emi BBC Kasi yamu akwaba. Bejo Sofia. Ebi aboko. Nyame ado na nso e. Oh, nyame ado. Yede nyame ase. Na uti so efe pa. Nyame ado mo ho so ho ye pa. Nyame ase. Wo fa so so ho ye. Adom ne ese. Ese de so wasomadwo. Na bed. Asam da no madaka. O da no madaka yeah. Pressure na no we but yedi nyina ka ho. Enye be pon mo afei na wa be fie course bia bia. Bi ne monitor bia bia asem. Obi ada no baby. Ya ma ahwefo nyina nso afihia pa. Sa. Afia nyame ye di ne ye. Papa. Ya mre da bia meka se nyame no ni ne ye a na aye wo de no. But se wo hwe ba bia nkrofo bi ye no mo hya afia se. Ya na kefisi no mu nyina eneko. Yen kan fa nwa wo so obi oni eda so te ase da bi ba ye kama ne sesu wiase sebi wo mo firim wo mo yare no ye nchen wo mo ya dum bi ene me eda so te ase ye me hu nyina fihia pa na nyame ode aba bedu enne de ye 23 December 2022 ya ka da fu anwotwe ne ye de afia ko na wie no ode betwa ura 2023 ama afina ye de na se bro nyanso di nie traffic abakroma no machi za me catch ni issue mo say na bro nyanam say munye bi traffic abakrom for emma kwanwi omma kwanwi afi ne ye du omu kokoro ni akotade traffic abakrom ebi awu fie wabusu na munie ye di den obi edi because ka first naka from Medina to at least much about 25 minutes I know this medu and almost 35 minutes because from Legon to Oponglo na traffic room from Ahomachi ya make say from Oponglo to Shiashi na traffic room and na eja me kakra de ko see airport association international hodom and a free national service scheme secretary akọ Ibrahim Mahama traffic light na traffic room na say ka ukudi na ukudi na eja kakra do aba be see Ring Road Central. Na so anya kakra dia. Kansa na ututo mbeda. Utum dia ba. Traffic room. Wa hwe chen utimi ubuni sei. Anu odin. Traffic room. Na nyumre kra so die. We ya homachi ase na make yo. 5:15 asem na make. Say ene ye bojaye. Yes. Omo bobo ne emamu. Ba ni nyina mu no adoba for ento wo. Yes. Boko ni fa na do so over 30 million. Untime fie nyina mo to mo bomaye. Sure. Fashion team so share can so ye dani a obefa passenger ne etina me ye faster kwa ba na sabe enyo nkwa na ye adwuma no ba ku bi ebetwa me ho pa mo to mo boate just America ekro yeah ekro ye mo arewo ti ye besre sashenkafo no mo to mo bo emfa mayen munya abotre enkakra senam wakrakra mu afri afini fiti asabadu sabe no enye 8 days ya ka na ababenya $1 million enye sa 8 days ya ka e na ababenya $1 million because when yan from January to 9 enye 8 days na ababenya ti munya abotre senam fe na mo fe kakra enfenko na mo sa fe mra medru asumdwem passenger for so yenya abotre so ne adrawafo ne ametefo enkasa ye sebo ye nipa se ye na obi ye mate obi ye driver se binkyere so ya akoa ono so na dwuma a ono so afato no so obeye no se wa anye sa dwuma na bi akamenu mi kebeka fie ketima medru ye dwuma tiese fa kasade obuo ene fere ye be ma oni pa bi e hye na asfasa asbia no e ma hyenkafo ene ametifo passenger for so drivers ko speed ma de brosom ya colleague passenger ka ne ato enu so de gu so ye semoda o pentemu a me pacho uba na sefo e wo ho fe no ende ye nyina ba bia loadi onko a na driver no enko na driver ne ye pentem na ma ye late o so nyina so nim so ye late na onim so o pentem so aso no me ensa ti boko no wadu mo me ento ye bo me boss be ka say e ko libi na no so ope wa head dan ya wonya bi no akọ East Legon aya se bo de bi se o no target na nya ho eti kas ma head ya menya bi da ni de wo ho da no na o sika ne ndu ba bi eti ya fa prepresa eko efa emra se na odi bro nya fia
Oh, me de bia me bronyo. Okay. Oh, me de every day. Okay. Ade patch me bia. Yeah. Me okay. Sure. Mo akoko awia tetene na na bronyo. And every day enkra we mo omo hu bibia bia. Yes. Na ye time kwasi. Akoko nkwan. Ne ya say expect ne wo bronya space bi. Ene ye sauce. Yenso ne ye girls. Yeah, girls 4. Okay. Aha, be man wa mantem. Nti sata girls 4. Nti enketwa no mienu, me so me ne me sister pani e nyina sha atare baako. Na two no so mo so sha atare baako. Na ya hye ye socks bi o na lazy gu so. Na ye shoe bi, mirror shoe bi. E ma ne de yi. Ani ya hye. Na ye ko say na nanom. E wo ayi south north no mo te north. Oh my dear. And na wudi bronyo. Because na ye hu o mo ne ade nti afene so a ye nyina oh ya tade ye wo sabe ko kuma se ye picture no wo ho na me hwe na me say wow ye nipa ye bi o na wusi bronya duada eno ne de he bronya dua ye ko sa ebre ene ade bebo apata na boys akwa him yeah but me de me da na chesa afia so a ya se bronya tade a ye de e ko ye na na mo ho no eno kwa na me ye okay enti enafo e de omo de bia ye bronya mo ena akokọ na e normal ena akokọ na e normal omo bra akokọ na yes ena akokọ na e normal edu bronya na bisa first no mo no to ndwa no mo nya akokọ ni bi na ento ana asa de na bi ni ekipi for bronya o bi enyan na akokọ a ye enyi so be kokọ to mo se first na force no no so na ye de ya nye ya fie de no enti wo no wo de na ye target for end of year enti anu na ye eyi enti mama wi asi asesa bronya pa na yes ene sa biscuit no round o dey say me go insamo a say wa wie wo wa wie mo for spirit no samre biem famre biem na ko na bu biscuit so different aba ene o mo wie na sa biscuit ye ti bi cry ye ne toto ye nsa to nsa o wie ba ko ase ya no no o wie ne kakran na bronya na ede ye mo bibia so afishia pa biem please entire be flowers yes na ne ye koi sa mpaboa no so se wie ya no ba ba no awro ade go yes occasionally if you come baby ko se bi no wa she ko afishia pa nso ti nyame ya dum ne ye bi school a ne access sauce na ko school the school first week na if you ma me age no am mo de gugu adakam sa ti se mo ko asori bi mo na mo sa bronya pa na ne emu ayembrese go for obi aye di eno so bo sa ne anu aduane ne de asoma ye ne de agu basket ne de akoda next house no bi so di bi ba be hia enti wo twen so obedi obi aduane sa me say why you used to u fie de on here na me dos wunya ti wo pese okokoje the next house de no mu so de aba enne ye nya sa na wo koche obi ade mpa yo bebu agu so ma ka sa me sorry na ti me de ade che me hwe ansa na ma che so bebu mpa ye agu so na me say because e ka the area mo team no said that be 35 no one mu a mu ye sure say nwa be 35 e bom fio so do de fufuo wom mutuo ne abenkwan wom anankate enkrakra ensu wom ubenya rice and stew ubenya jollof stew de na doso ubenya different ne suo na ba me so ye bi na sa basket na we de ko ne de lazy wa na koto ene ni ho na fo wo so bi kwa na sa afia so de ko mo bi na first the free be August oba no na ata ehunu mo twempra no ade ho no masefo no masemba no no omtade ko serve omo boyfriend no na ma no di anim na odewia no eko de binima sa afia so e tete nuane na wo awo bia boyfriend na wanyini me kai se na yesusu no bia na mete if you run ne ba ne kete wa free sta man kwa ne din no pemasem makai obna mi sapa but me kai sa asem ni de bia na no brother bi Mr. Brand na friend bra kofi me na no osoma me okay obesoma me akom go me ba na me kra obeche miska and obe mam tofi me o ha na me kai sa asem na you see so you dey me starting me dey obesoma me say because me nkan chiro bia me kuma say sunshine my di na me ba sunshine na sab to me if you na me ma me nua ne kunu etim se bro nya drusi a na me free man pon ba kuma se ma be di kakra ho no mu abaya bi se ne atwe mpro se ye de yo kofa ne maame mo nu aye na staircase ne ba ye ho no ye two your left your right say get ne far left maame so far right
Eti odi aduane besi o mimi wura isara ko yismu ba ma me ni gina aduane wa maso de ko bankasa Sada no wani oh bankasa ba nyire wai no nyire ya no bi no aduane bro me ni be tire be de ya twin pro se ya de ya se na ga na nyine sin ba na woni idea ofa ya bankasa ti anwumrem ko bunsu o mo pa o mo da echi ana ba me ne se akosini mu ya me kan tro pa da sa ma me o so ofa aduane bankasa be se Era na uni dia moye. Bestow. O fa aduan no. Osronte. Bankasa. Wani na ho. Mo bia tra de baby. Wani na ho. No bia asu. Eti bro nya dia. Yes, kakra bia wo bia fa chobi. Emfanche. Na afiye yi sa do emfiri etim se obi be che ade a sese wo de akoye suman bi any bibi. That mentality. Ese wakoye bibi no de aguso eti na ode eba bechem na esimesi ampa de oba bechem ade sabre ayede yemfa akoma pa endodo ye ho na yenkyere odo bronyai na nyefe emfa eme kwasi ada so eye da chi birthday ono ye 25 okay da chi hini ye da chi na any da chi na ya wasante lai happy birthday in advance because kwesi ada ni eni ha kwesi ada ni ha tie mongumu ma ye boguma ma sabre ti na se oni yesu ene ye wo mo a ono ye eni party biem onti mini nya menyepe o se de momo na ba benim ni momo no ye ti mo da chi na ba momo na ba no sreba da Sunday and birthday Sunday tie ni host Sunday tie ni ahwefo no be yes Sunday tie ni host sreba da munya na doye isa se ne birthday ne esi Yesu awoda na ti sene enyansafo me yesa hu si yawo agenkwa bi ye kwakwa na ayede eme de adehwam ekosra Yesu di bi kosra star na ase ene tiriwu no yemfa bi sra da ache ba ne de ndie ebi anu wa nhia nte ne wa nhia na bombo yo beti bi ahia no wo ne number no o se fato hwe omba ha wa adwun ti da che wo di echire wa ye bepa ba bi di ato mo sende na echino so ye na ato ata birthday okay engineer yeah na ato ata okay enti local government na ho ne local government service yeah boss na ato ata engineer happy birthday in advance na say my happy birthday nyame nhyira nyame nye okese wo hwe na mfie no na wo hwe no body a nyame ne di ne ye too much sure ye dobo na ma na sa ne mfante na ya na ede ti na nyame nhyira pa wate afise se na abroso nyama na broso na se so ne gu ye nso ye wa akire no so sa nyame nhyira we ni passe na nioma ekoso wo ye nim ha wo yeah Adom 106.3 FM Jason Sem ye Carols omude no so ye Carols by a mini a mini yes that's the word nice one is we drew out him say yeah corporate pa and that form him advent voice say event no SDFO any harmonious kora so ba ti kora music na de na ebesum ti se wo twam ana wo fie na asa wo ye lesbian we ye nchebra ye nim ha ya ai na ni ye medenya miase na nyame wa ye bebre di amaye enye de wudie na wanya no nti na nyame no wani obi ansore ne enne obi ansore ti se wa sorry a ye de nwumto ye sheki ye hunum saa no kwa nyame kra ototoro na wa ye homodwe ohun so obi ani asode ye wa ye no ma nyame so tiri mu nya ne denye ye nkwa na de bi obi mfrezi ye ena afia space na ena afia uti na ena kwese na otop na ena eti yenhwe ne nyame aye ediama na ye na nyakopo asekwiku ade mfa the finder da bokata da bokata odo abadwa so nsem no ento aso emfama the finder in the parliament passes appropriation bill 2022 ofori ata exempt pension fund from debt exchange program it afede nanka etuate na aban mefo chibo mbeti e waban exchange program na wo ye no se ni nyina abare wi esa ade na mo pese aban yi free mu e ye mo pension fund no so mo ntina no mo de bo brada ache na aban enyi emfeframpa aban etie manura emhyemdi e course anwumre be se nom yesa e o ministry of finance na aban etie amoyi e ho no e de free mu
2,171 crashed to death in 11 months. It represents a reduction of 18.2%. Let's say yes. And yeah, that's when you say the penal. And yeah, but and yet say and a penal. Yanko so M1 so ente emra from. Now if you're working, Cabe Cobo say and crying the crashes no and the doors. You know, sound say you do a carry a war and crying. I then a cast and the big so pim sa. Ojua on Tiasia. The finder and I do a ban and pay. Daily analyst and so any. We will pursue Ahmed Swale's killers. Akufo-Addo assures media at GJA dinner night. Enti Ahmed Swale ye nipa boni fo bi ne kwa free ne sem wo Medina enkrapompene mantema pade Akufo-Addo na ehebo wa abra Ghana santwefo eye ehemde kese e wo Kampiski na yekeka yesa no kakra to yesa de frema pade asmo to dwa yese sa nipa boni fo edi sa amim sem no abampen fo na police ko so atom so de kopem se ye be kire wo mum. GJ's maiden dinner night records huge success. KGL Group boss inspires GJ to continue upholding its quality leadership. EPA to tighten enforcement against noise pollution and canker and sorry na more residential area no. Esremuada. So na be de no amanabo akobro so a to afide no bi fa show dem se na be ya de no MPA manu kotuatu amanfo asum. Sports ahodo yam be kekam babon mayi mu speakers esi abonten. Yesi aka chem se Esremuada. Untimi enti de ne so a jai enyom no ebo na yipi penfo eba moba. Daily analyst and so dear enonom. Supreme newspaper and so any. Director General Edmund Adbo calls for vigilance, moderation as Ghanaians celebrate festivities. It is Eddie Brunye na New Year eba beka ho Easter and so ye nim April no. Nadwo pani enso na ebo ye koko enkanka gya hye beba ye fie ene important ni ade se ye hwe ni ye na ya tete ne je se na be ya eba ne kobro so na ene so nkofa asem kese bia emre yen. Impact your people with your position. Nana adepa amponsa ye bo attest traditional rulers. Nana enso ena eka they say Sunyani resident stealing chippings meant for road construction. Hey, Ghana. Ebeye. Yeah, bet yes. Now, when they become chief is number kai, Ghana Highway Authority, someone that Medina atomic overhead, no. Sa na de na sensen car kwan no. So bi na be tutu. Se we na we about him say enye we na we fie nipa da sani e na hyeda pa kwa kututu. Minim no de kwa akoye. Ti be sere boda. Pa tax I would be bebre wo kwa ne so. Ti be sere. Yes, ana ye ntokuru. Yes, tokuru na ekese. Na wo mu twa ne kese so kakra ti sere mo. Say benfomo ni enchiro na mo hwe na sa wo fra metum amofantum ms na be ya ties na papa no kwan so no ano betimi abrase. Report accurately on economic challenges recovery effort Akufo-Addo to journalists entima penna na adodan Akufo-Addo so ene sa kokoboi ekode magana ensemtrefo say yes I no kwesa onyehi abo mamni ne so ye kasa ye ka no kra na ewom no me enko han ni me nkama ne kobro se bi Ghana ase edwiri eguani. Pram makers welcome ruling on boundary dispute. Okay, say almost same no. So and it is Supreme newspaper. Tevia. But we knew who demand to but daily guide the is good for oil takes off. Yes. And no so who asked abba. And you can beige bank. Yeah. See you so yenya 7 witness also akujina dakemo. Edi won ho adanse di do omusu nim fa ho no delegate de bokrata en so de buy enti me ba adomonline.com so Akufo-Addo mahama esiedun ketia meet at Kwesi Botches funeral enti ho photos ni na ba adomonline.com eno so be ba akwaye oyim pasere Nigeria ni basket marathon so ose Nigeria wariye no omo ajaye one Nigeria 12 years omo ayebi nti omo ananim de esie wo mu nti omo se ose yenya omo private ade aha omo ana amate omo ho ase agree so omo ma no behwe omo kama at omo amienu ne de omo ntimi stay together as couples nti omo so e de omo ate omo asumdwe ba de sa no wa yempe yes sa brother Jamfi withdraws seats against Pablo after Mohammed's intervention nti eno so no se broja de sa na ebesiara. Enti uba ensamfufro mu so Alenwin makes massive donation to Kumasi Central Prisons. Eno so humfoni so e wa ha na hwe.
Data bank customers threatening to burn down company. Yes. Maybe a drone. And no intina ama a company penny for the other side me for the internet no one year you free. Na dey and one will be more journalists. Threatening no e ya dos no so do. Sir. There be a man for bone to man face camera, a man face camera. Kofo. Na dey na sika no way. I say Mokrata no be no mo say almost say mo kwa say that financial stability fund na abayate no mo timi be sort out customers are omuntimi nya abotre entwen process na ban e dey. Na say into me o because you can da for a purpose. Nti say some oba ho say yi ana no de anything. Yeah. Because ya ye ni bi tikakra na ye kra na say no so wo be hodi on na hard. But ye be sere so yes sika de da bi e kan e moja e de ni bre nam but say okwakotwaja to obi office ya shene dia asasa o shine say usika say o shine say usika ne hia na say me gidi say usika no pe e de ya de ti boko e de ya be bia we nso de e de ansa beka oh yeah data bank ne de e de we nye eyini bia usika kan ahye na ye be sere o mo nso ne o so mo ye ne ntem bia nso ma manfo akoma to mo ye bia so mo nye na communication so nye enkoso yes mo hu de ekọ ene mo nkasa wo sha bonso no wadi so me sa me de me pe bo sha oh afia kina me ma o say na ama maybe 1 month 2 months ahan sa nipa no yeto ya ye shedada ayi enu news ayi atimota mechanics ni bi prince no mudi nkomo say so nkomo bosia bi free banks ni individuals bia wan hwa afa no ayi bedi bronya be no antimi antua sure nti won pe no wasam kakra no wo no manage ne sa nti sa bia no the best say mosum no mo nkoso ay kasa mo tede ma ase say like a fear kanu nipa de say odi ne ka na ma ne tes oh makodru say kosi onya komato yam say at least nipa no kra me friend kra wo fa ba me ke bi obe friend obi amfa obe fa also ke me friend back and no on friend biem oh ebeja no ahometie but e hie ne de yesere moda monyi free emwa Enfamfa ya sa ade double kanaba. Enfamfa so bia. Japade. Yeah. Why? Nyamishra ye wiyo. Ye ni ayi de. Ti ye de aka no to aso agudie mu nsamba ba nanso unim se squad ne so. Emoji ni PSC ni sister Sunday jo metal na hwan. Akosinsi aso. Ah, so wo de ogire mu dada. Mimi de news na nam de beba mu. De aka me ko to aso anim ho. Me ko sa me hutin fifra na akwatena esi mu kakra. Sani ebe. Ti e do bia say eh me na ba konso na nati wa ono so Sunday ye di ne birthday na nati wa nim ne birthday onim ye no to de papa bi na ye susudi enti me aso afamani so ti na nati wa bia wo hwe ye nyame hirawo abrewa ahomachi ko no ote ho no ohwe bedwam te so ohwe Adom TV na kosi say ade asan abrewa pese oda ti na nso nyame enkoso hirawo umfi a wadie rade na mfa bi nkan ho na apo no miemie mu nefa ja fa hwe ne wo kasa de no why na nati wa dwaben to enese wa je ne fans o PSC obi na na tina na ya chia o ya da senso ba beso fa fish apa so koma me ankasa mo ofa openi buache ye ta frames openi kremu wa santimampo okay me ma me antiajewa ene antiamponsa okay akata sly enso me chia mo nyina ma mo nyina afishi apa nyame hira mo ko pese no wo fie o meko fie afi ya fi meko say ye be break you yes afi nshem di o mampo ankasa Agwamo festival ewo ho okay na asas na na info so eye hiem de kakra asante mampo MC so ebehia boys so kakra na mo kwa ya mampo MP so beba ye wudie ya adwene ho oh yes yes kodidi ya keke sa ye free ntino enya nko amom nya na make che obi ya wiyo ni akwasi ye futuo no nti ye de boy kotodwom na ye de akwa agudie mu nsam beba na dwumadi nkaye edase